Mayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein, ang inyong admin sa Little Faith. This episode is quite a very special one, ladies and gentlemen. Tungod kaya nakita ninyo, Kuraysa. Walay magbuot sa kausulti. Anyway, ladies and gentlemen, kamusta man mo? Okay na mo? Welcome day ay sa another episode sa ato ang Bonfire Sessions Season 2, Episode 3, ang ato ang Heroes of Faith, and this time we will be talking about walay lain kundili si David. Okay, I believe David is quite familiar na po sa inyo ano. Now, we have talked about Abraham, Moses, David, karon. And these three personas are quite familiar sa inyo, I believe. Kung wala pa, the previous episodes can help you know more about them and get to learn more about their ilang mga kinabuhi nila, ilang mga struggles, ilang mga life og giunsa sila paggamit sa Ginoo. And this time, before na to isgutan si David, gusto na nako i-recap gamay sa atong previous episode, which is si Moses. Kay na ako'y mga unbelievable nga mga episode ato bay kanang personal episode na ako nga kanang experience ba during after namo gi-record ang Moses, no? Since episode 1 Abraham until episode 2, I was always amazed with the insights of my mga kauban. Si Kuya Wang, Kuya Genesis, Kuya Lem. Grabe kaayo ang mga insights nila, and I think we have been blessed by, dili ko mo to personally nga kami lang to ang nagstorya. I think mo siguro to ang kining ginatawag na to nga speaking tongue. Kana ganing mga ideas nga didto ra manglugsot gani, didto ra manggawas ba, and then apil ikaw si mong kauglingon, ma-surprise ka nga na di ko inani na idea di ay malingaw lang ka. And then with that, I would like to encourage you to please see and pag-spend og time to watch the first and second episode sa Abraham and Moses. Dili mo magmahay, guys. Lil Fam. Oy, gimingaw kaning Lil Fam bay, Lil Fam. Okay, balik ta sa ako ang amazing experience with Moses. Now, I don't know if you are quite familiar with the Netflix series nga bag-o lang migawas katong Moses gani. Katong I think it's a 3 or 4 episode nga series, and then after na mong recordan ni migawas to siya, nakita na ko sa Facebook, and then anak ko, sige daw be, sulayan na nato ning tanaw. Kay personally, pag naay mga adaptation sa story sa Bible, and then gi-adapt siya sa mga dagko nga mga companies, I am very careful with what I absorb. Kay naay mga instances nga ma-change ang essence ba, or ma-change ang story gamay, naay mga ligas, and then dili na mao ang message no nya moabot. So I am very careful, but the time that I saw katong Moses nga mugawa siya sa Netflix, ako sige daw be, ako daw sulayan og tanaw kay bag-o ra pud mi na maghisgot sa Moses. And Lil Fam, motuo mo sa dili, tuo na lang mo kay para madali na ta, motuo mo sa dili. My amazing experience with that is that kaning halos tanan points nga gihisgutan na mo sa episode 2 ani ato ang podcast is tackled on that series. And then I was thinking naay mga uban pangutana during that episode nga didto natubag sa series, pero napangutana na mo diri. And then I was thinking giunsa, what are the odds nga ang amuang nahisgutan sa episode 2 mao pud ang i-discuss nila sa kadtong season. And then I am very amazed, and with that I believe nga dili gyud to kami ang nagstorya that time. I believe nga there was that episode was intervened, or that discussion was intervened by the Holy Spirit, nga ang among nahisgutan unsa ra gud mi gud kanang we are just normal persons. Maestro si Kuya Wang, doktor, nanarbaho lang mi si Kuya Lem, hasba ay kanang bana nga naning kamot ra pud sa ako nanarbaho ra pud ko. And then what are the odds nga ang amo ang gipanghisgutan mao po'y gihisgutan sa mga Hebrew scholars, sa mga Bible scholars, sa mga
experts. And then I was really amazed. I was really shocked with that fact nga nakaingon ko sa akong kaugaling nga this right here kaning little faith, this is really a calling, no? And that strengthened my perspective on kaning very famous quote nga atong ginaistorya, God does not call the qualified, but He qualifies the called. Ladies and gentlemen, perting ninduta, Lil Fam, proceed ta sa ato ang main topic, which is David. Now, kabalo man ang kanta si David Batang Gamay, nagdalag lambuyog, ano ba na? Laban na lambot, laban na sa inyo. But during my childhood, especially samtang ko gadako sa amuang church, naana siya nga mga kanta, and then nato English version na, only a boy named David, only a little sling, and David, but he could pray and sing. Now, sukad-sukad ladies and gentlemen, sukad-sukad Lil Fam, gikan sa akong pagkabata, I only knew the story of David as just a normal kaning istorya lang sa mga bata. Nga ganing gi-istorya sa imuhang mama sa imuha kay para sundan din nila mo nang ikaw ha pagdako nimo magbinuotan ka, be like David kay para ang blessing nimo maparehapod kang David. Just a normal Bible story para sa kuha. I did not know until I think a few years earlier nga there is a very great story behind that Bible story lang perspective. There is a very big world. There is a very great war that is happening within that story, and that is what I want to tell you this day. Ladies and gentlemen, Lil Fam, I am very excited. Balik-balik na niya akong ladies and gentlemen. It's because I am very excited. And as you can see na ako yung mga excerpts diri nga akong gisulat, akong gi-study, akong gi-review kay murag nakalimot nako. And to tell you honestly, the story of David or kani akong i-share sa inyo karon was once ako na ni siyang gi-message sa church before. Ako na ning gimensahe sa mga kaigsuonan sa church before, and this time I want to share this story with you. Now, there are 3 points that I want you to learn. There are 3 tawagan ng sa teacher dom objectives ba na kanang at the end of the lesson. Objectives. Tulog ko objectives akong gusto i-share sa inyo karon. Now, first, giants aren't often what they are. Sometimes we see giants as big mountains or mga something nga mobalakid sa atong mga plano, but I tell you after this that we could realize that giants aren't often what they are. The way nga atong makita ang giants, dili din na sila inana. We will see and we will learn more about that later on. Ikaduha, being an underdog changes people. Being an underdog changes people. It is because kaning ginatawag gani nga the more nga gamay ra ka, the more nga gamay ra ang position niya imong ginagunitan, and then you would be doing good things, mas dako ang imong impact towards the society. Now, dili man na ikalalis, dili man na ikalimod, daga na kay instances nga nahitabuan na. Now, I cannot forget what pwede ba na ako isulti yung pangalan? Ako na lang, what that particular person told the congregation earlier sa church service. He said that it would only take one man to stand to shake the world, no? Kanang to do changes or to make great things. It only takes one man to stand to do great things. And that is what David did as well in his story. Now, padayon ta, that was the second point. And the third objective nga akong gusto ipahibalo sa inyo tanan karon is that we are born champions. Might as well ato ning matawag ang title ani nga ato ang sermon, or ang ako ang sermon ani before is, or ako ang message towards the congregation akong gi-entitle is that
kaning we are born champions. Mato mo ana, to kana. Comment dra. Comment. And let's go. Let's start. Now, we have known the story of David or Goliath. Dili ko magsugod sa story ni David sukad sa iyang pagka bata during his katong shepherd boy nga mga panahon, but I will be focusing more. There is a story na ni David versus Goliath. No, the time nga si David o si Goliath nagsampok sila, nag-away sila. It was mentioned here, or the story of David and Goliath is mentioned there is 1 Samuel chapter 17. That is where gi-introduce sa atoa kinsa si Goliath and unsa ang nahitabo didto before. Now, a little background about this war. 1 Samuel chapter 17 verse 1, it says here, "Now the Philistines gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah, and encamped between Soko and Azekah in Ephes Damim." Verse 2, "And Saul and the men of Israel were gathered and encamped in the valley of Elah, and drew up in the line of battle against the Philistines." Now, kaning ginatawag nato nga Valley of Elah, I want to talk a little bit about this. Kaning Valley of Elah is actually dako kay ni siya og historical nga account, no? Because there is a Valley of Elah where there have been wars that have been fought, no? And most obviously diri nahitabo ang story or ang pag-abot ni David and Goliath. Now, ang nahitabo ato Lil Fam sa story ni David and Goliath is that the Goliath belongs in the Philistine army. It was actually a battle between two armies, between Israelites and the Philistines. No? And that time, ang Israelites, ang king sa Israelites that time was King Saul. And I am not quite familiar with the Philistines leader, wala man po gibutan dira sa Bible, but ang champion sa mga Philistines that time was Goliath, no? And as we all know, Goliath was a giant, and then we would be describing him deeper more and more. But first, gusto lang ako i-describe ang maong Valley of Elah. Now, kung atong ibutang example, muna siya ang Valley of Elah, ang Israelites nagcamp dire ug ang Philistines nagcamp dire, no? Sa diha nga nahibalan sa Israelites nga padulungay mosulong ang Philistines, ilang gisuguro ni og camp dire, because that is not only kaning out of nothing lang common sense, but that is also a tactical strategy nga naman. Once makonquer ni sa Philistines nga valley, it was over for the Israelites, no? So King Saul together with his army camped during part sa Valley of Elah, and then ang Philistines were camped in the opposite side sa valleys of Elah. So kung imong tan-awon ang valley na adra sa tunga, kung kinsa gyud ang muuna og baba ato moy alkanse, no? Kay both man sila nasa high ground. So kung kinsa ang both mubaba ato una, alkansi jud kaayo. Let's say for example, og muuna ang Israelites og baba dito sa valley kay moso atake sila sa Philistines, pwede sila labayon og javelin. Now take note ha, kaning war is not dili ni siya katong this was an ancient war, no? Dili ni siya parehaning na war nga na ay mga pusil, na ay mga this war is kaning manned by armies or people who have been using swords, javelins, spears, mga inana, no? So if mubaba og una or kung moatake og una ang Israelites, alkansi sila. They would be, I think, probably ma-wipe out sila because high ground ang Philistines. Same goes for the Philistines, nga kung mo atake sila sa Israelites, sila pud ang alkansi because the Israelites may attack them tungod kay na sila sa high ground. Now, that is what we call a deadlock, no? Walay musulong, walay musulong kay probably kung kinsay musulong mapildi, wala pa yung atras, kaya kung kinsa putang atras mo mapildi. So there was a deadlock. Now ingon dira sa Bible in chapter 17 of 1 Samuel, akong basahon diri, and there came out and
1 Samuel chapter 17 verse 3, and the Philistines stood on the mountain on the other side, and the Israelites stood on the mountain on the other side, with a valley between them. And there came out from the camp of the Philistines a champion named Goliath of Gath. Muna siya ang giingon dira nga tungod ato nga deadlock, they were waiting there for some time, probably taas-taas 1 month or pila ka, it may be weeks perhaps. And then tungod sa kalaay na ato nga panahon nga walay mahitabo, walay progress, ni gawas out of the army of the Philistines a champion named Goliath. Now, after describing the Valley of Elah, we have known that the Valley of Elah holds a very great historical account. This time, let us now describe Goliath. Now, Goliath is, ang giingon diri sa Bible is, nagamit man sila diri og kanang karaan nga kani units, no, of measuring. So ingon diri chapter 4 padayon ta, a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Unsa man ang 6 cubits? Di man na may kabalawan na Klein. Unsa man ang 6 cubits? So 6 cubits actually was an ancient unit of measurement. Pero ay mo kabala ka kay ato nang gi-search, no? So 6 cubits diri akong gitanaw is equivalent to 9 feet tall. Imagine that. Unsa kataas ang ring sa basketball kanang standard? 7 feet. And then imagine Goliath being a 9 feet individual. Mas taas pa siya sa mga ring, no, sa mga basketball nga ato ang kanang ginadula-dulaan, pero tigid kataas tawhana. And of course, kung imo ang tan-awon si Goliath, first imong perspective, first imong sa tawagan na kanang appreciation nimo siya ba, or first imong impression ang nisulod sa kung ano na kay love at first sight. ang first impression nimo siya is that he was a strong individual, and then he had been to many wars perhaps, and of course he is very intimidating. That is why in verse 5 sa diha nga si Goliath mi singgit, rather in verse 8 sa diha nga ingon siya, it says here, he stood and shouted to the ranks of Israel, why have you come out to draw up for battle? Am I not a Philistine, and you are not servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. Muna to ang nahitabo, Lil Fam, isinggit na si Goliath. Pag emerge niya from the Pilistihanon nga army, singgit na siya, kinsa man sa inyo ang musukol nako. Kay sa una manggod, isa sa mga pamaagi sa una to settle a war is that siguro para ma-lessen ang mga casualty, ang mga patay, ang ginabuhat nila is that ilang isettle ang war between two nations or two kingdoms in a one-on-one battle. So moto ang gipropose ni Goliath. Tungod kay siguro sa kalaay nga deadlock naman ni, wala naman ni nahitabuhan niya ato ang war, wala may progress. Inani atong buhaton, one-on-one tani. Because Goliath was very sure sa iyang kaugalingon niya, di jud ko mapildi. Kay dako ko. And another fact with Goliath is that he was a warrior since youth, no? Now, I would like to acknowledge as well kaning gikwaan nato ani nga excerpt sa. This is from the writings of a certain individual named Malcolm, si tawagan ni dili lang nato ni kalimtan og acknowledge Malcolm Gladwell, no? And the fact nga ako ning gipili para i-share sa inyo because it is very nindot kay siya pagkasulat, no? So thank you Sir Malcolm Gladwell, and amo ning gamiton for the progression sa ato ang study about David and Goliath. Now, balik ta sa ato ang topic. Goliath was a warrior since youth.
nagdako na siya sa gubat, and then with his physique, ana nga mga gumat, siguro out of 100 yung mga gubat, he won almost all of it or 90% of it. Nadaog siya because of his physique. That is why he is very confident sa iyang kaugalingon nga makig one-on-one. And since sa diha nga nakita sa Israel, sa mga Israelites o sa mga Israelhanon nga ang ilahang kalabanon is 9 feet tall, perting dakuha nga tao, wala joy makapildi ani. Even King Saul himself was kaning reluctant, no, kung kinsa iyang ipadala. And here comes the shepherd boy. Actually, ang pag-abot ni David dito is actually gisugo ra yun sa iyahang papa, no, si Jesse nga muhatod og lunch sa iyahang mga igsoon, because ang mga igsoon ni David was a member of King Saul's army, no? And then that time gisugo si David nga dalae og pagkaon tayo mo mga igsoon dito kay siguro gigutom na to, and then miadto si David dito, and that was coincidentally that time nga paghatod ni David ato nga mga baon, misinggit si Goliath ato nga time nga kinsa kaninyo ang musukol sa ako para ato ning masettle, no, kay makig one on one lagi siya. Another point to describe Goliath is that he is optimized for battle or for close combat. Now, First Samuel describes Goliath as this. Kani, let me read to you, no. Dira gyapon sa First Samuel chapter 17, iyon verse 5. Iyon diri nga he had a helmet of bronze on his head. So ato hinumduman na naa siya helmet of bronze on his head. He had a helmet of bronze in his head, and he was armed with a coat of mail. Familiar mo aning mail? Kinsay kadula darag duta, ganing chain mail, plate mail, mga inana, no? So ang kana siya actually is kaning gisumpay-sumpay na siya nga mga kadina para that is to protect. Ang history mo gana ang mga mail is that before ang mga tao to protect themselves during sa war, ilang ginasangay ilang kaugalingon nga baluton ilang self og mga metal, no, para pagtigbas dili madutlan. However, ilang ni realize nga dako kayo og disadvantage na nga armor tungod it limits their movement. So unsa ilang gihimo para at the same time maka-move sila pero maprotektahan pud sila. So they made kaning ginatawag og mail, no, kaning mura siya kadina ba nga gitahi, gisumpay-sumpay siya. So pag imuha ng suoton, makaliho ka freely, makahimo kasi yung movements, pero that would serve also as a protection para kung tigbason ka didto ra sa kadina, no. So muna siya ang mail. Now padayon, he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels. No? So take note, Goliath was a 9 feet individual, a 9 feet tall individual. Prating taas pa sa mga basketball rings dira, or correct me if I'm wrong. Basta kay 9 feet siya, and then he was wearing a bronze helmet, and then giingon diri he was wearing a mail that weighs approximately or weighs 5,000 shekels of bronze. Nanapuning another ancient nga unit, no, but ato nang gi-search unsa kabugata ang 5,000 shekels, no. Now the internet says that 5,000 shekels is equivalent to 57 kilogram. Bugat hapit isa kasakong bugas. Sobra? Ay, 50 isa kasakong bugas to. Abay na kung 60, mas bugat pa, 57 kilograms, 5,000 shekels. Padayon ta. And he had bronze armor on his legs, and a javelin, na siya bronze armor siyang legs. Siguro, ma-imagine na to, shin guard siguro. And a javelin of bronze slung between his shoulders, na siya dala nga javelin siyang shoulders. And the shaft of his spear was like a weaver's beam. So aside from the javelin, naapod siya spear nga dala. And his spear's head weighed 600 shekels of iron. Now, unfortunately, ladies and gentlemen, Lil Fam, ang gihatagan ra dira og unit
is kanilang yung coat of mail o kaning head sa iyahang spear. His spearhead weighs 600 shekels or ato ang gi-convert, that is 6 kilograms. So, sa iyang coat of mail palang daan, sa iyang chainmail palang daan o ang head siyang spear, pila na kakilo yung dala? 57 plus 6, 57, 63! Duha pa lang na. Imagine yourself, lakaw-lakaw ka dira nya, pasan-pasan kag kabugatab, pasan-pasan kag isa ka sakong bugas, bugat na manganina. How much more that this signifies that Goliath was, dili lang siya taas, dili lang siya exposed sa mga gira, but he is also a strong individual, no? That gives credit to him nga, that gives credit sa iyahang confidence nga muhagit gyud og bisag kinsa. Dili one-on-one ta kay para mahuman na to ni. No? Because he was really strong. 63 kilograms ang iyaha lang daan coat of mail og ang head sa iyang spear, no? Wala pay labot ang katong ang lawas, ang pull-an siguro siyang spear, ang javelin niya iyang ginabit-bit siyang shoulder, ang helmet of bronze, ang iyahang armor sa iyahang legs nga bronze, and I believe naa po siya sword gidala-dala. Ato lang basahon diri. Of iron and shield, shield bearer. I think nalaktawan ako pero wala man siguro diri. Correct me if I'm wrong ha. After sa spearhead weighed 600 shekels of iron, this was followed by, and his shield bearer went before him. No, napugide siya shield, pero ang iyang gipadala is ang iyang shield bearer. Now that is Goliath, ladies and gentlemen. A very intimidating individual, a very strong individual, and a person of kani exposed sa daghan kay mga battles. Siyempre ikaw mismo mahadlok yung ka, no? Sa height pa lang daan, height lang atong hisgutan, perting dako, perting taasa. Mahadlok yung ka, no? But that is not what we're going to talk about today. Dili ang ato ang kahadlok, ang ato ang emphasis. Let's move forward, ladies and gentlemen. Now, sidetrack tagamay. Sa mga battles or mga wars sa una, there are 3 types of military, no? Military groups. Naatay ginatawag nga cavalry, naatay ginatawag nga infantry, and naatay ginatawag nga artillery. Now, if you are quite familiar with cavalry, unsa man ang cavalry be? Sige na be, any idea? Di ka dungog. Now, to give you an insight what cavalry is, now the cavalry soldiers are those mga soldiers nga gasakay, gamount og horses, no? And then gadala sila og mga espada baron, spears nga espada na kasagaran kay taas kay ang spear hasol dalawon, espada na ilahang ginadala, and then muagi na siya sa war, manigbas ra sila. That those people are under the classification of cavalry, the cavalry soldiers, no? Tanan soldiers nga gasakay og something, gamount og mga horse, mo na sila ang cavalry. Now the second type of soldiers is kining ginatawag nato nga infantry. If you are quite familiar with infantry, kung ang cavalry kung ang cavaliers kung ang cavalry nagsakay og horse, ang infantry mo ni sila ang galakaw, no? Siguro dala nila is shields, gadala ni sila og kaning spears, no? Galakaw. And then the last type of soldiers before is kaning artillery or kaning mga long range, no? Mga archers, inana. So artillery. Now kaning tulo naa ni sila lain-lain nga mga functions. If you are quite familiar, the cavalry is weak against the infantry. Nga naman, tungod kay ang dala sa infantry is mga spears, and then sakay silang kabayo, pwede ra yun kay sila tusokon. So the cavalry is weak against the infantry, and then the infantry is weak against the artillery. Kay kung ato ang basihan, kung ang panaon sa taga-artillery is kaning cavalry, paspas kay madagan ang ilahang mga kabayo, no? So dili kay sila quite effective compared kung itutok nila dito sa infantry. So the infantry is weak with
or weak against the artillery. And lastly, tuyok na sila, the artillery soldiers are weak against the cavalry. Okay. Miskag layo kay na sila, pwede raman sila daganon dito, o miskag daghang pa na sila naman na, o tapukan na sila mga tao nga nagsakay og kabayo panigbason, luoy jud kay na sila, no? So muna siya, take note of this tulo ka classification sa mga armies because this will play a very big part, no, sa ato ang story by and by. Now, before ko mo proceed with the outcome of the story, after we have described the Valley of Elah, after we have described Goliath as a person or as a soldier, let us now come to the description of David. But before nako i-describe si David, ladies and gentlemen, sa katong tulo nato ka mga types of soldiers, I would like to have more emphasis on this artillery, no? Sa third type nga ako ang gi-discuss. Now, Lil Fam, I'd like to tell you these facts, no? I don't know if this would be enough para ma-shake mo internally. I don't know if this is enough para ma-amaze mo sa story of David, but let me share to you these facts, no? Now, sa artillery, once we say artillery, kasagaran sa mo sulod sa itong una is una are the archers. But we tend to forget nga naa pa di ay, aside sa archers, naa pa di type or naa pa di subunit sa artillery aside from the archers ng mga klase sa mga soldiers, which is very mga banggiitan po ng mga individual. And these are the slingers. Musugot mo sa dili, ang slingers before was gikahadlukan ni siya. Isa ni siya sa mga gikahadlukan. It is because these people have trained themselves to an extent nga that is way beyond their human capability. Nganong kaayong kung human capability, it's because of these facts. Let me tell you the facts, no? Kung unsa ang slingers before. Now, as one account tells that slingers, or familiar ba mo katong magdala og sling ba kanang itoy tuyok gani bag nya bato ang bala. The slingers, ingon sa isa ka account, can hit a coin for as long as ilahang makita. That is how powerful a slinger is. Doesn't matter the distance, as long as makita nila, as long as makita, untay mo flip ka og coin or mo itsa og coin, as long as within the perspective of slingers, as long as makita nila, kaya na nila igon. Number 1, mo to ang unang fact. Ikaduha, another fact is about the slingers is that ang ilahang kining ginatawag nato nga accuracy rate of 100% is within a diameter of 200 yards, ladies and gentlemen. Unsa kalayo ng 200 yards? Wala na ko na search ni. Tuguti ko nga atong i-search. Uy, naglag akong cellphone. Unsay 200 yards, guys? 200 yards. Convert to meters? Meters daw. 182 meters. Unsa nakataas bay? Unsa nakalayo dire hantod. Basta 182 meters, and then just imagine kung masulod mo sa diameter sa range anang 182 meters or 200 yards, bisan asa ka igo-yuga. 100% ang accuracy ana, ladies and gentlemen. Inana ka powerful ang mga slingers before. No? Kaya nila mo hit og coin as long as bisan unsa, doesn't matter how far it is, as long as ilang makita. And then anaa sila 100% accuracy rate within a 200 yard or 182 meter radius. Just imagine unsa ka power. Grabe ang mga sundalo sa no, i-compare nimo sa atong mga sundalo karon ba nga kanang mga pusil-pusil. Masipyat pa gani pusil ang dala. Pero grabe,
Grabe ang training ani nga mga tawhana. Another fact, ladies and gentlemen, Lil Fam. Sa diha nga ang slingers makaigo og isa ka kalaban or isa ka tao, ang mga medical practitioners during that time naa sila gi-invent nga a specialized kind of tong. Are you familiar with tong? Kanang scissors ba nga mupunit para kuhaon tong projectile nga milubong sa lawas. Kay dili nila, I don't know, siguro kung sa ngalan nga naghimo sila og specialized tong, of course dili nila kaya puniton lang sila mga kamot. Naa sila specialized tong para kuhaon tong mga projectiles, meaning mulubong gyud sa lawas. That is how kakusog, no? Ang velocity sa projectile padulong sa kalawas. Now, to add further or to add more on that, ang usa ka projectile sa usa ka sling is likened to a 45 caliber pistol. Inana kapaspas, kakusog ang velocity. So miskang pagbato lang ang bala, ang projectile ana ilahang sling, dili gihapon ka kumpiyansahan. Kay imagine unsa ka kusog bay. Grabe, dili pa ka ma-amaze unsa na kakusog, unsa ka power ng mga tawhana, no? Now, ang average speed sa usa ka slinger is that they could project stone at least 34 meters per second. Pag motor tabay 34 kilometers per hour, kusog-kusog na pero kilometers per hour na kani. 34 meters, mubo man siya kay meters, but imagine 34 meters per second, ladies and gentlemen. Grabe ka power. Imagine unsa ang training nga gina-undergo ana nga tao, ana nga individual to be a part of the artillery soldiers or to be a part of that slingers. Average lang na ha. Meaning, kung dili ka makalapasan ng average, dili ka mahimong legit slinger. And then, ato pag yung dungagan og isa, ladies and gentlemen, naapay isa ka fact diri nga mura jog makabungkag sa kung hunahuna. An average slinger can rotate their slings at least 6 to 10 revolutions per second. Kung duda mo sa kong gipasulti, pwede kayo mo ma-search. 6 to 10 revolutions per second, Lil Fam. Miskan siguro ikaw dira kung asa man ka nagtan-aw karon na ba kasi yung balay o naka sa opisina, pag-practice dira na magtuyok-tuyok kag bisag unsa na kaya ba nimo nag 6 to 10 revolutions per second? No. Kana pa lang, Lil Fam. Grabe kakusog na gyud. Once mo mabitiw na ato ni isagol tanan ha. 6 to 10 revolutions per second with an accuracy rate of 200 yards or 182 meters, 100% na. And then, pariha kakusog sa caliber 45. And then, the projectile travels 34 meters per second. I doubt mabuhi pa ka maigo ka. I doubt mabuhi pa ka maigo ka. And I think you already know, you already have the greater picture, no? The greater picture of unsay nahitabo didto sa Valley of Elah during the confrontation of David and Goliath. As I've said earlier, dili lang siya mere Bible story nga gituyok ni David, nilagpot ni igo sa agtang ni Goliath. That is not totally like 100% true nga mura na ang nahitabo. There were amazing things that were happening during that time. Padayon ta, ladies and gentlemen. And now this time, let us atong gi-describe ang artillery and let's go forward. Let's talk about David a little bit. Now we all know, Lil Fam, nga David was just a shepherd boy, no? During that time, ang shepherd boy is isa na siya sa pinakababa nga profession, kanang tigpastol ka sa kuan, and typically gina-lockdown na sila, especially when David presented himself as a shepherd boy in front of the soldiers, army. Unsa ra man imong experience oy?
But the Bible says that ang kalaban ni David during his time nga magbantay siya sa mga sheep sa iyahang papa or sa iyang pamilya, unsa yung mga kalaban dito? Unsa? Soldiers ba? Sundalo ba? No. Bears, lions, wolves, and many other things. And thinking nga kaning mga mananapan ni they are quite agile nga mga kuan, nga mga hayop. But still David is able to fend these animals away. Unsay gamit lang niya, unsay dala lang niya, ang iyahang sling. Lil fam, ang training ni David is not like the soldiers, no? Sa mga siguro sa mga training centers nila before. But David had his own training. And that is against wild animals. And once you are encountering a wild animal, mo na siya ginatawag nga dili siguro ang outcome sa it's either dili nimo ma-predict ba ang outcome, kay dili man pud nimo ma-predict ang wild animal because wild, no? So ang training ni David dito sa wilderness or sometimes siya nagbantay nagapastol sa mga sheep nila is dili pod basta-basta. And what's more is that David was not only trained as an artillery soldier, but he is also trained spiritually. Now most of his songs nga naa dira sa Psalms was composed samtang siya, I cannot forget na ako'y nabasahan nga most of the songs nga iyang na-compose was during his time nga nagabantay siya sa iyang mga sheep, no? He was not only trained physically, but he was also trained spiritually. Now ladies and gentlemen, I think makita na nato ang weighing scale gani, ang probability, ang win rate sa duha, no, between David and Goliath. Let us go back a little bit. Ladies and gentlemen, Goliath, no doubt, was an infantry soldier. Wala siya gasakay og kabayo, wala siya gadala og bow and arrow, wala po siya sling. Unsa iyang gidala? Spears? Unsa iyang gidala? Shield, javelin, sword perhaps? He was clearly an infantry. Now, as I've said earlier, as we have discussed earlier, unsa gani ang infantry? Asa gani siya weak? The infantry soldiers are weak against the artillery soldiers. And that is why, ladies and gentlemen, ang pagkadaog ni David does not only dili lang to tungod kay during that time, tsamba tungod siyang kahod, but let me tell you, ladies and gentlemen, ang pagkadaog ni David anang battle in the valley of Elah had not just started there. Ang kadaogan ni David nagsugod pa sukad nga gipanganak si David, ladies and gentlemen. Pagpanganak ni Goliath, I don't know, sagap silang age. Pero sa diha nga gipanganak si Goliath ug misunod si David or kinsabay nauna nila, pildi na daan si Goliath, ladies and gentlemen, because he was trained as an infantry soldier and David was trained as an artillery soldier. Pildi na daan si Goliath. This is what I've told you earlier, that we are born champions. Bisan unsa pa na ang kadako sa ato ang ginaatubang nga mga giants, ladies and gentlemen, bisan unsa pa kadako sa mountain, sa mga pagsulay nga atong ginaatubang karon sa atong mga kinabuhi. Since Jesus bought us from the slavery of sin, pagpanganak pa lang nato, mga kaigsuunan or little fam, nagmadinaogo nata. Wala pa na nga mga pagsulay ni abot sa ato ang sa atong mga kinabuhi, nagmadinaogo nata. Wala pa tay buot sa diha nga gipanganak ta, miskag wa pa tay kamuang-muang sa kalibutan, nagmadinaogo nata. We are born champions.